bersyukur nak Shlem jong Nongsan Hima. President ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ubak wandon bok jerwa haba keren berkilat patai khubor mentah ke janmit ke arterik ubenai jeleu arajar arpulai hadin ke jingya kendo ya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ke Kongro Seta M Kurba halor ke jing persya ban pentrai kam deka odd but even numbers hakabede bat kurkom yat ki kali kamai hapo ke nong ba shlong kamtam haki benta jong ke kendailat bat mot pran ula ong Bakum ka senghi kam smoya hap ya ka hukum ke bala penmi di ka DC namar ka kendailat bat ka mot pran ka de ka pliangja jong baro ki banyak kali kamai namar haba ki breu ki wandon kam shanong ba shlong ki don kambet ya kini ki artali ki jaka ula ongru namar ka jingbum sut nyo jong ka sarkar ban shnai ki jaka ki badan ka yo kumtan kaliang ki nongnya kali kamai ru kimban se banyak thnyan bet ha kini ki artali ki jaka Shisho ba wandon bok ula pentip ru hadin ke jingya keren bat ka Deputy Commissioner nakal yang jongka kala ong bakamla asuban penkela ya ka hukum kepala penmi bat ong bakadai ka hukum kepala penmi de ka yeng kasari Meghalaya High Court Henry haba persang banwat jingtip nakal yang ke kasari kala ong baka klem ong ban I odd even numbers yikinong nya kali kamai nakal yang ka seng kala buru de ka jing ujor ha yeng kasari bat kerpat ban shimkhia halor gane ka mat namar baka kta ya ka kamai ka ji jong kinong nya kali kamai hapo sor Hadian ba ada penyekran bata isi kabalong ko kumta chairman ng Regional Transport Authority habide ba sa pemili order kung inen kasi makayat at even ni kali penyat po dalam pa po makan de nakalang dumi ni ang makamsim so yahap tamar ba sandala bata matpan hi kate yang jong baro kinangya kali matumjuru jong upat ba kabri no trap hakaba kidawan hasulong kidang kami kini at jaga Kumju ngiru taksi ke jaka berkamai kedai hati ni jaka namar ba lingba kajing bam signyo ke sarkar ban sna lani ban thaubun ni kita ki new township no lani kita ki jaka ba ayo ke hat tandon te habakut hi keleng sodong niawan berkamai be hangne apa soslong kata kalong nang ni na soslong pada ke jaka kedai be nak nailan bat na batran hadian ba ngilak pesno ya kata nak lihat DC kau ngamak su ba kan revoke lah ni ngamak su ba kan withdraw ya ka ni ka notification ke bala penmi nen kasi ki ong ba kong na ba kadai ko order nak lihat high court Henry kat ba ni wan ta pa sa po high court nilai keren ha deng ba ki Rio Sakan ki joni ki ba dan sunda pa ni ba ketum ko order na high court kan ong ban ai or even ya ki lapor taksi kapau sai ba nakaliang kadisi hi ngani nakaliang state government imut banle soft target ya ni kitrai ba kilong yak kali hanli hapo soslong lada kalong tum ni nakaliang jungi hi minum ali banong banle soft target da kumne da kumtai ba habis na request na ya takut Meghalaya High Court berambrom bahkan simkhia namar bakakta ya ka kamai ka kaji jongi ipai ba tumba ngi la siu hok ya la jong khatna katum ka fundamental right ka bangi la siu ni dal hok hiru bangi kamai ka te ni IT ba support dan borom ba kan bisari kita hakno benta namar ya mentahi kumbang la ai ya ka jing ujor ka jongi support Meghalaya High Court kan kalian ka Meghalaya High Court ni teman skam ba kan sa aya ka justice la mentahi ni kumbang la siu hok khatna ni pratli ki khatna sab support la Lek soft target lada kalong imat akan penyak or even sai kapa khajna be kan tax be man kumba ka de ban tax kumba kile hati ngila experience kan ni men hati por covid kanu pa ba jenjar try kali kanu jenjar berkataru nakalang gomen akan dan jema pat ngir mentang minum air su ini ku mengin ya kamai min ya kamai di malak sini ngadu sini kong min ya kamai ba nim sekti yang ino min ya kamai di sini kong but haju ke por kadaru kolong ba nakaliang kejumi ni kentujur ya ke Meghalaya High Court berang-berang ba kan ai justice ini kumbangi nga ai ya ka hok kejumi saksoka ba bangsil be pratli di jak khajna kumbangi habang ibu ya ka taksi ni di benyo ya ka hok bring su ai copy no DC office ni ai copy ba ko SP office ni ai copy abi di ko ada ni ai Ano ka high court yang ka nakaliang ka high court di dalam ba makadam dan kina 5 PL habi di pagnika jim block plat lenti
kong ba thawla kumno ban warang ya ka jingkelut habi de dengan blok surong tang kata no kapan nak kalian di sini ka kong ba tha ka high court ban ai wat ugen ini local taxi habi de benrum sik ni arli kata Kata kamu